lai na mi min thang ma o to hoi na to la sia ma le tung bup alok mi min thang ma ba mi khem pe yi thei a o la sang zo ma o la atung ma a o pawa a khau ma mi min thang ma la siam silin dion chi pen mi khem pe ni thei sa hi amai min than na le tulai tak amai chidam na tu ke sai them khat gen ma ama pen ni thei sa dan mai na Titanic inew laya Titanic ka chi ai himu lo ma min thang ma Titanic ka I background la asa mi min thang ma silin dion ni chi mi khem pe ni thei sa hi ama pen tur khat zak kwa sob get khit kong chang ina to kipanong min thang to ina tu ni chang rong jong min thang lai mi te mi khem pe wi dei mi tampi tak e dei ama bang a hoi le mi min thang mi hau ding jong la sem te la ka tam nai lo mi kha chi pen ni thei sai ulai tak aman bang dam lo na ni yam chi le dam lo ma na khat ni na bang yam chi le anan na pen Stiff Person Syndrome SPS achi ayong jo to ki sai ma hi khwak lam e bang hilang thakui lam jeni khwak lam sang to ki sai na alam dak ma khat ni chi cha hi SPS na nai chi pen bang che yam chi le akhut akhe asatak te ba asa te hi asatak te pen chiria kisat asatak te kisat zia kidok zia chi na nam khat hi ki ke amai tang le alu lam sia lo buang hanwai sia khem pe ma alu amai tang lo buang asatak te khem pe kidok zia kisat zia asa te kidok chi dan halam nang ma na khat hi dan na nei ten bang chi le và vì mi khát pe win balong kha ai zong in bang lo khadi kha le zong thuak zo lo na sa chi ko ke cha alung sim wa lung kham luan na ai zong thanem luan na da luan na sak luan na chi dan lung sim nam to dan lam sang to ke sai pen thuak zo vet lo to dan them khat a hi khang na kha le pen hi a khot a khe ai apum pi tunga asatak te pen kidok ze kisat ze chi dani toran na penicillin dionin nga khachi char hi tak changa ma zum khat me ri changa na se taka achuak tak changa pen puk liang zo zen puk liang zo zen chi za dong ha pen man zum na chuak kha dani to SPS na nai chi pen kibol theina ring za tui pen tu ni chang dong ob nai lo ai hang tom khat adai zo deu na ding achuak ol zo deu na ding chi chang ba khi na abei siang na ding chi za tui pen tu ni chang dong pen lei tunga om nai lo chi chat mo SPS chi Stiff Person Syndrome chi pen hidani athinom te ding in hi them chili khat biriwa na en legend hidani akuda satak te kidok ze kisat ze ma le ma kidok ze ei bang chiria control the omlo ama le ma kidok ke kai go chi dani silin dionin zong pen nungkum lam de wa pen hidan na ne yung chi pen tang ko khia hi ran na nei tak changa ala sak dinga poi asisin tampi takam sa tang khem pe zong khin to ena them khat ve khol bol pat chi danin zong tang ko khia hi min thang ma mai na le tung khem pe lo ke na mi tampi inte ina akum zong pen tam na het lo kum som nga le kum nga phapan ma akum pen moi lai ma mai na ai hang ina anat na ha thuak dan pen hamsa sama mai na gim ma ze ri tur ni le som ni le thum tu kum chang ma amai nei za sum le pai pen bang za yam chi le dola tan zaket le som ni bang nei house ni dola tan zaket le som ni te in zong pen anat na pen ball thailo habe siang dinga ball thailo chi mo ke to bana amai min than na mi tampi tak pen zong eat ngai hi tama le mi tampi tak te i le ngai le hu na in zong anat na zong dam sak zong ton lo sum le pai tampi tak nen how ma tele zong anat na ding pen anat na pe ball na ding tu ni chang om zo nai ton lo wai chang a pen ki ball zo nai ton lo ki ball thi ton lo chi dan ni na ao pen hoi lo ma o sang la nga o tung o la tung ma mai na o pen hoi lo ma nge dei chang a ke bang pen dei chi ta ka dei ai hang a kum som nga le kum nga pa pa ni ba na alam dang ma athwa hang ma khat nei chi che dei tak chang a e zo hilung no het lo ve ai hang ina den ai gen ma bang ina sum tampi tak min than na tampi tak te to chidam na pen ki le thi ding hi le pen amau te khong in pen ale zo ma sa ding ha ki bol zo pen ding te hi ma le chidam na i chi pen sum le pai to zong ki le zo lo min than na hau na to zong pen ki le thi lo chi pen nak pi takin talang toy manina chidam na pen mi ki mina kin ngiat din kin bol ngiat din
manglo khari le zong ahul la ba ki thein ki pokin san sama te ke kilak ding ba chupi pen pen den ding hi